Mu minsi yashize nk'uko nabibabwiye Perezida Tshisekedi yagiye i Lome muri Togo, aho yagiye guhura na Perezida wa Togo akaba ari Faure Nyasimbe, aho baganiye ku bijyanye no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko gahunda yari imujyanye ikomeye cyane ni ukumvikana n'uyu mu Perezida bagize umuhuza ku rwego rwa Afurika yunze ubumwe, aho baganiraga kugira ngo ave mu biganiro bya Washington na Doha, ubundi akubite M23 ayikubita umugenda kugeza yirukanye mu mijyi yose yafashe, ndetse akayirukana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagiyeyo avuye n'ahandi muri Angola, aho yari amaze guhura na mugenzi we Joao Lorenzo, nabwo ashaka ngo amuhe abasirikare, kuko Tanzania nayo bumvikanye ko igiye kumuha abasirikare bakaza kurwanya M23. Ibi rero bikaba biri mu bintu bikomeye cyane biri kuba cyangwa biri kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko M23 ubutasi bwayo bwaje kumenya ibyabereye i Lome, cyari cyajyanye Chirombo ari ukuva mu biganiro bya Doha na Washington. Ibyo byatumye M23 ifata umwanzuro wo kuva mu mujyi wa Uvira muri gahunda yo gutsinda Tshisekedi mu bya diplomasi, ngira ngo ibyakurikiyeho byose mwarabibonye. Ikindi, amahanga akurikiranira ibibera ku rugamba byose, amakuru akaba yari amaze kugera i Washington DC ndetse ni Doha muri Qatar. Ibi rero bikaba byatumye bahita babwira Perezida wa Togo ko agomba gutegura inama. Iyi nama yateguye ikaba ari inama ikomeye cyane yitabiriwe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu ndetse n'abandi batandukanye babahuza mu bijyanye n'akarere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko muri ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahise abagabanya inshingano abahuza kugira ngo barebe uburyo ikibazo cyakemurwa mu buryo bwa politike na diplomasi, aho gukemurwa mu buryo bw'intambara. Ibi rero ni ibintu Tshisekedi atari buze kwishimira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Twese cyane rero reka tujye i Lome muri Togo twumve uko byari bimeze. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wagabanyije inshingano abahuza b'Abanyafurika mu makimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyemezo cyo kugabanya abahuza inshingano cyafatiwe mu nama yiga ku mutekano w'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yahurije abafatanyabikorwa mu mujyi wa Lome muri Togo kuva tariki ya 16 kugeza ku ya 17 Mutarama 2026. Ku ruhembe rw'ubu buhuza hariho Perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Faure Nyasimbe. Imirimo y'ubuhuza azajya ayifashwamo n'itsinda ryo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'ibiro bye. Retired General Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria kuva mu 1976 kugeza mu 1979 no kuva mu 1999 kugeza muri 2007, yahawe inshingano y'ubuhuza mu bijyanye n'intambara, gukurikirana agahenge n'amavugurura mu bijyanye n'urwego rw'umutekano. Sahle-Work Zewde wabaye perezida wa Ethiopia kuva muri 2018 kugeza muri 2024 yahawe inshingano yo gukurikirana ibijyanye n'impunzi no kuzigezaho imfashanyo. Iri tangazo rigaragaza ko Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya kuva muri 2013 kugeza muri 2022 yahawe inshingano zo kuganiriza imitwe yitwaje intwaro hagamijwe kuyishishikariza kurambika intwaro. Dr Mokgweetsi Masisi wabaye perezida wa Botswana kuva muri 2018 kugeza muri 2024 yahawe inshingano zo gukurikirana ibijyanye no kongerera imbaraga ubucuruzi n'ubufatanye mu by'ubukungu hagamijwe kugabanya ibitera intambara. Catherine Samba Panza wabaye perezida wa Repubulika ya Centrafrique kuva muri 2014 kugeza muri 2016 yahawe inshingano yo kuganiriza abagize societe civile n'ubwiyunge hibandwa ku ruhare rw'abagore. Ubunyamabanga buhuriweho na Togo, Komisiyo ya AU, Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, Umuryango wa Afurika y'Amajyepfo n'Inama Mpuzamahanga y'Akarere k'ibiyaga bigari nibwo buzajya buhuza ibikorwa byose. Abafatanyabikorwa barimo Umuryango w'Abibumbye, Leta ya Qatar, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ihuriro ry'ibihugu bitanu bifite imyanya ihoraho mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano bazajya bagira uruhare muri ubu buhuza. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira, iyi nama ikaba yari ikomeye cyane, ndetse Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba yari yitabiriye iyi nama i Lome. Ni ibintu rero bikomeye cyane kuri Tshisekedi Chilombe wari warabanje kujya guhura na Faure Nyasimbe kugira ngo baganire ku buryo intambara yakomeza, ubundi Tshisekedi akava mu biganiro bya Doha na Washington. Ariko nk'uko mubyumvira, Perezida wa Togo akaba yamaze gufata indi nzira yo guhuza
abahoze ari abakuru b'ibihugu bitandukanye nk'uko twagiye tugaruka kuri iki kibazo, akaba inshingano kugira ngo arebe uburyo iki kibazo cyakemurwa mu buryo bwa diplomasi. Dukomeje rero reka mbageze ku yindi nkuru y'i Kinshasa aho ibintu byakomeye. Umunyapolitiki Seth Kikumi yahunze igihugu mu ibanga rikomeye. Uyu munyapolitike tugiye kugarukaho bivuze ko ari umwe mu bitabiriye inama yavuyemo ihuriro cyangwa umutwe Sovora RDC. Iyi nama ikaba yari yahamagajwe n'uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange. Byagenze biterera ibye nabyo reka tubigarukeho. Nyuma yo kurambirwa gutotezwa bya hato na hato, umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Seth Kikumi yavuye mu gihugu mu gikorwa bivugwa ko cyateguranywe ubuhanga ndetse n'ubutwari. Itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa mbere tariki ya 19 Mutarama ritangira rigaruka ku nshuro yatawe muri yombi kuva muri Nzeri 2024 ubwo yafatwaga n'urwego rw'ubutasi ANR agafungirwa ahantu hatazwi iminsi 28 mbere yo gukatirwa amezi 12 y'igifungo bitegetswe n'uyobora ANR. Yongeye gufatirwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri i Kinshasa kuwa 17 Ukwakira ubwo yaraturutse i Nairobi muri Kenya mu nama yashingiwemo umutwe mushya urwanya ubutegetsi Sovo la RDC yahise abera umuyobozi. Kuva icyo gihe pasiporo ye yarafatiriwe nubwo yakoze ibishoboka byose urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka DGM rwanze kuyimusubiza. Iri tangazo rero ryemeza ko uyu munyapolitike yamaze gusohoka mu gihugu mu ibanga rikomeye kandi ubu ari ahantu hatekanye. Urwego rwashyize ahagaragara iri tangazo ruvuga ko rushimira abantu bose bagize uruhare muri iki gikorwa rufata nk'icy'ubutwari. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibijyanye n'uyu munyapolitike ukomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Seth Kikumi, aho yarahagariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu bidasubirwaho rero yamaze kuva mu gihugu. Andi makuru yose ashobora kutugeraho nayo turakomeza kugenda tuyabagezaho bisanzwe. Gusa reka byibutse ko ibi bibaye kuri Seth Kikumi atari bibayeho wenyine kuba yahunga igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyapolitike benshi batandukanye bakaba bari mu buhungiro, barimo n'uhagarariye AFC M23 akaba nta wundi ari Colonel Nangaa ndetse n'abarimo uwahoze ari perezida wa kiriya gihugu Joseph Kabila unafite uburenganzira bwo kuba ari mu nteko ishinga amategeko ubuzima bwe bwose, ariko yamaze gukurwamo ndetse akatirwa igihano cyo gupfa. Abagize umuryango wa Colonel Nangaa bakaba baratangaje ko basaba leta ya Kinshasa ko yarekura abo mu muryango we bamaze gutabwa muri yombi, bavuga ko ari benshi ndetse abandi bakaba barahatiwe guhunga igihugu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ikaba ikomeje kuba ikibazo by'umwihariko ku banyapolitiki batandukanye bakomeje kugenda bahunga ku bwinshi. Ni ibintu bikomeye cyane muri iki gihugu. Seth Kikumi ibindi turakomeza kugenda tubigaruka mu makuru yacu ari imbere nk'ibisanzwe. Rero ni Pilot News TV aho nkomeje kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru akomeje kwibanda kwavuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari. Ndabakunda cyane muri abagaciro.